Tujye kwakira undi munyarwenya, no munyarwenya w'umuhanga yatangiranye na Gen Z. Yatangiye mbere ya Merci. Niwe amaye igitekerezo cyo gusinga Gen Z. Ni umunyarwenya w'umuhanga cyane yaturutse muri USA. Ladies and gentlemen, make some noise for Biden. This is me, I'm Biden. Mu byukuri Muhinde arababeshya ntago naturutse USA, I'm Rwandan. Muhinde nagusaba ukagaruka ukanyakira neza n'imbaraga nk'umuntu waturutse ahantu nawuzi. Waturutse hehe? USA. N'imbaraga, wait a moment. Namwe muramfasha akantu gato nk'umuntu ukoresha icyongereza mugire energy navuga ngo mwakire Biden murakoma amashyi, navuga ibigwi nakoze murakoma amashyi, uvuga ibintu byose ndajya nkubwira. Ibigwi wakoze harimo I have performed ahantu hatandukanye aho ngaho gusa. Damn shit. Okay, nyakira n'imbaraga nyinshi bankomera amashyi menshi mumbabareye munyakire nk'umustar nawe ugume kuri stage. Yego. Ladies and gentlemen, umunyarwenya tugiye kwakira ni umunyarwenya ukomeye cyane yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Vuga kari mwiza. Vuga kari mwiza. Akubeshya bigize icyaha bro. Ni umunyarwenya mwiza cyane nkuko mwabibonye. Afite inyinya. Afite inyinya. Afite ishinya y'umukara. Afite ishinya y'umukara. Abakobwa bamukunda kurusha abandi. Abakobwa bamukunda kurusha abandi. Afite n'amafaranga. Sorry. Amafaranga aracyashaka ikindi. Okay, ni muremure. Ansumbaho gatoya. So, ladies and gentlemen, make some noise for Biden all the way from USA. Yamashi. Amashi meshane. Say. DJ Hala. DJ Hala, thank you. Muri minsi ndi kwiga gushima. Mbere na mbere mubanze mushimire Muhinde mumukomera amashyi. Muhinde ari mu bantu basoje amashuri n'Gen Z same as me. Ariko I'm very proud to be here. It's been a while. So muraza kunyihanganira today cause the way I'm from, I'm going to use English. Mwigeze mwiga ibintu bita there in America we used to call it mwigeze mwiga ibintu bita amagorane, like they say Sister Suzy. Se mwabagabo mwa aho bahababoheye mwigeze mubyiga mu Kinyarwanda? Mwigeze mubyiga? Okay, I'm going to pick one person. I'm going to pick Franco. We are going to kuvuga amagorane, nabikora ngenda mwemerera itike izamujyana guhangana na The Ben na Bruce Melody. Nimvuga ijambo akarisubiramo ndamuha itike. Okay. Franco, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Okay, ngiye kuvuga amagorane yo mu Cyongereza ndabizi wize mu Kinyarwanda. Banza uvuga mu Kinyarwanda, vuga ngo fasha sosha. Mfasha sosha. Fasha sosha. Mfasha papa wawe sha. Okay, let's bounce because me and Franco we are diasporas. Okay, we are going to say it in English. We are going to say, Sister Suzy sold the soul for soldiers. Sister Suzy sold the soul for soldiers. Where the soul for soldiers, Sister Suzy sells. Ngo sibyo bijye mu Kinyarwanda. Ngo Sister Suzy. Sister Suzy sold the soul for soldiers. Where the soul for soldiers, Sister Suzy sells. Sister Suzy 600 soldiers. Amashime cyane kuri Franco. Mujya mubona abakire n'abakene hari ibintu twibagirwa, ariko twibagirwa ibintu bitandukanye.
umukire ashobora kwibagirwa ikintu kikamusubiza mu rugo, ukavuga uti ikintu kimwibagije, ikintu kimusubije mu rugo ni ngombwa koko. Umukire iyo yibagiwe ashobora kwibagirwa kontak yagusubiza mu rugo. Ashobora kwibagirwa visa yagusubiza mu rugo, ukavuga uti nabyo nibyo. Ashobora kwibagirwa amafaranga rija de page y'amafaranga bagendana, nayo yagusubiza mu rugo. Natwe abakene tujya twibagirwa. Abakene duturanye iyo bibagiwe, umukene yibagirwa gufunga data ngo zidashira. Guys, mumeze neza? Okay, katurimbane na VIP mbere na mbere. Katurimba indirimbo za VIP. Niba wicire muri VIP, turimbane ino ndirimbo. If you're happy and you know, clap your hand. If you're happy and you know, clap your hand. If you're happy and you know, and you really want to share. If you're happy and you know, clap your hand. Okay, legira twagiye. Habaye hakana kakajegera. Guys, mujya mubona there in USA where I was, abana ba USA, iyo bagiye kuryama, their daddies and mommies, they used to bababwira story iyo bagiye kuryama kugira ngo umwana aryame atarota nabi. Yagiye kuryama, mama we amuryamisha ku buriri, akamubwira ati David. Bafite amazina meza, amazina kwereka icyizere cy'ejo hazaza. David. Once upon a time, there is a story of David as your name. David was, nyine murabizi inkuru za David. Bakazimubwira mu Cyongereza. Noneho hari n'ikindi gihugu cy'abaturanyi muri Kongo. Nawe iyo bagiye kuryamisha umwana, babanza kumubwira inkuru. Nawe bamujyana ku buriri, bakamuryamisha areba hejuru, mama we akamureba mu maso, ariko amagambo amubwira ugira ngo ari kuryamisha ikihebe. Amureba mu maso akamubwira ati mon bébé de la vie, uzari sungi na bazuka rikambo wana yo uza ndenge ni papa mwe. Guys, njya nibaza nk'ubu iyo Yesu aza kuvukira mu Rwanda muri 2026 ukuntu byari kuba bimeze. Murabizi hari ahantu yageze mu bukwe nta nzoga bafite, akora divai wine. Na hano yari kubikora iyo avukira mu Rwanda. Hari umugabo ukunda gusobanura filime ya Yesu mu Kinyarwanda, no even there in Blonde, even in America, niko babigenza nyine, uko avuga niko bavuga. Ngo nuko Yesu aramanuka arenze umusozi agera i Nyamirambo. Agera mu bukwe bwari buri kubera hepfo ya Kosimosi, asanga inzoga zashize. Yesu yaka ingunguru ebyiri z'amazi, akora inzoga. Hamanutse umwigishwa we, mumwe mu bigishwa be, aramubwira ati mwigishwa, urabizi ko ibintu ukoze bigize icyaha? Inzoga z'inkorano mu Rwanda ntago zemewe. Ibyo ngaho ntago nsekeje nanjye. Tujye tubwizanya ukuri. Okay, niba wicaye n'umuntu mwiza mubwira ngo mwe. Niba wicaye n'umutipe mwiza nawe mubwira ngo mwe tu. Okay, niba wicaye muri VIP ukaba wicaye n'umukobwa, mubaza uti baguha iki cyo kunywa? Niba wicaye muri VIP ukaba wicayemo umukobwa, mubaza uti nyine nanjye kubivuga mu Cyongereza ko sorry, turafata taxi cyangwa se turafata moto? Niba wicaye muri Regira ukaba wicaye n'umukobwa, mubaza uti ufite itike gucyura? Guys, thank you so much. My name is Biden.